Kodetum nalutu pangita laso system England pik ni laso system in koson lopa prabi. So system apa prabi plonde koson si eklem na ima nang litum la nili video lang ita laso video long nili nang tan pode po koson si system apa prabi poni ima. La lang ita la ke CPU lo la ke CPU ke running lo la pen labang ke hiri lo ni system lo nili ladak hajar option le klik pusita klang der pik dei nili la folder on klik po klang der pik lasi laso po nili kapap prabji dei ada pen nili dak program open kuri po program open ku lo plonte nili hajar program le open kuri ta ladak klang der pik nili tu lang tame lang loading klang der pik so laso pot kapap prabi plonte laso pot nili koson siapa prabi ma pa prabi plonte nantum lango apornang pik loading ta isi program open ka kuri pada apornang pik laso pot ilitum kapap prabi nili lada klik lo sita laso pot tamle England pik hajar postulah hajar sonle nili open ni pada England pik nili laso pot kapap prabi plonte nili klik lo sita non puta open pula laingo Microsoft Word MS Word nili open lo sida non puta je open pela apor nang pipik nila support prabi plonte 2-3 minutes nang ko isi application ka open nila support ka prabi plonte nili laso video lang pono nili nang tam po da keyboard long wagino keyboard long to Windows key lapan by Windows key pula Windows symbol lo lapan Windows pen R si press ko nahi Windows pen R press ko nang po Windows lapan R klik ko lo ponte noson klang lo ponte dan na tum tong po MS config Microsoft configuration MS config klik ko nang po okay klik ko lo ponte system configuration ile do manang paklang po dak system configuration long general setting long ladak select startup pudoi select startup klik ko nang po select startup klik ko depan load startup item labang ile tum tick mark ulai jong po ladak ile tum services long dam ko services long ladak insure ko nang po je ladak bang insure ko nang po je kadok ko long tick mark do nei jo se tick mark awe plonte ile tu ladak tick mark bi nei lain no tick mark awe plonte ile tu da tick mark bi pon nei lain no kadok ko long tick mark do thailo lapan aber jitu high to all Microsoft service labang ile tu tick mark mari nang po ladak pen ile tu apply kuri melo ladang nang ile tu hajar option doi boot menu service startup tools live de doi tala hailo lo kedamni ya ka ave ladang damu de cholo ile tu la service de ile tu check kuri lo ada pen ile tu apply ku nang po ladang pen okay ku nang lo ponte restart option lang po telong lo nang itu restart option lang itu tu restart ko na po application okay system restart po system restart loge ile tu ada kini pon karke system restart wala kote system restart tang de loplonte ile tu lada theglong po kwansi la so system ke prapon neli system che on elo nona litum langta nona litum laita programs ka open ta prab muchot non ke na tum langta ne abman ke non pu la pu ka pointa chingpu pena chingpu ya lasi within second nang non ke che open kote lasi lason ta technical problem computer technical problem ahin na litum jong se pene eson bak pene ka chini kang tum lo na telefon ka mana ko no ni nang litum han nang than pon oi lason se ile tum pene technical ahin ba ke ke re ahin ile tum na pu se chathan pon bo mo la 500 se ni nang than thai ge phan nang litum nile
channel subscribe kuru nang litung feedback nang pilobonte nili 500 se video tiar bon thekbo kardom dome thang